Kini gede ke All India Radio Shillong. Ka kubor mempuli di bibiana rentetiang. Kimat bekongsan, pinjam surya ka curfew hakit hanyo maulong. Job ubak Pius Marwin na kaseng United Democratic Party yaki election shiteng samoy jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Yo kurup ka BSF yaki masih bat mar khai bean bakot hadu R. Praklur tingka. Ka District Magistrate ke East Khasi Hills ka kong Matsu Dorwar Nongri kalapin na bayang curfew lapin jensur haki jaka jong ka kendai lat Anjali Cinema bat ki jaka bemarkap jong ka kentup ya kayo maulong naduk ka khat arbaje shteng sngi hadu ka sabuji janmit kani galong man ai lat ki pajba bakin mit banwan bat bakin yo lat ru banya di yathiet kani ka jingpin jensur ya ka curfew lalong namar ba ka jing shong suk shong san ha kalas dang banwan biang hakanong ba jila Udukot kini berbar na rangkor ubak Pius Marwin na kaseng United Democratic Party hinin kesini ula job yaki election shiteng semoy jong Khasi Hills Autonomous District Councils na Langren Constituency. Ubak Marwin ula penin yo kurtong jong Kongres ubak jutin kardeu saw da kabatam hadu Henry Hajar khandai spa nyo khandai vote hagani gijing yakun ubak Marwin ula yo hadu khalai Hajar nyo spa khandai pulai persya yo kurtong Kongres ubak kardeu saw ubala yo Rio Hajar praspa khat saw vote. Nakaliang jong kurtong jong National People's Party ubak kitbor lang nongrem ula yo lai Hajar arspa khat ar vote. Kinong tap vote ki balapan pau bakim man ban ai kita ki kertong ya ki vote jong ki kila dan hado arspa saw pusangut da kabasyan ya ubudam nota. Habaya keren mat kinong thok kubor hadiang gajing job ubak Marwin ula ai kublai kinong yalam mat kinong kershan jong keseng naga benta gajing tristam jong ki kebala pinjob yu hagani ke election ula ongru kum unong mikmat badang samla un persangkat kebor jong ban syakri yaki brio jong ke constituency kam tam haga ban penkiu yaka ula penparu ya gajing kerban bakani gajing job jong kan yarap ya keseng bantau ya ke executive committee thamai haki HADC batkan penkut no ya ke administrators rule bat ula ongru bakat haduk menta unya lang ringkat kat kum karai jong keseng Lasdang pentre ya kesurak banlet Shah Tologri ha District South Garo Hills hapo ke Pradhan Mantri Sarak Yojana ke jishna ya kini kesurak kolong ke badan kam nama kini kan jaka ke pau nam nang kebenta ke jing internet kilom kiwa bat ke jing dan kikshat kum ka jawawari bat ka agen mawari kum kan syukum mau kini ke skim ke dei Bepentri kam ha barok we gari ban penbiaya ki surak balala banyai shan ya ki jing kala ki mariang sha ki shnong mamdan surak bat ki badan ki nong shong shnong ke bapalat sans pangun ka jing pentri ya kani ke project kala ya hado prapo R%. Hakata yo baladep ke border security force kala yo kurup Henry Spa khandai wei teli ki masi bat ki mar balak hang banshalan kum yaba tablet kanja bat layo kemru ya lai pun remote ki runar badan ti haki kampen shirkai haki tahan khap upod ka jing kilo bi ki mar balak thmu banshalan tu lakot hado R. Praklur tingka na ki tahan marjan upod ke India latmu banshalan tu yakini ki mar sa Bangladesh ka BSF kala ong ba kalong ke ke bahap shimkia na mar baki babun ki trok badap de ki masi ki wan man kasni na Assam na jing tmu banshalan tu ya ki sha Bangladesh ka BSF kala kerpat ru ki bor penyat man kmi benya ya ke jing yalam ki masi na ki than shnong shagi jaka ba khap uput da ka ba ong banyalam ya ki na ka benta bandi bat ban bam ha ki shnong la penang ya ke jing yalang na ka benta ka suk kesan ne ke peace meeting henen kasni ha DC office Shillong manwara bia ya ke jing shong suk shong san bat ke jing ya bet ki kam ki jam hadin bagi jing ja balaja ha gisni baladep ki la penthut yaka Umentri ke tenat kampo yeng ulakman rumboy bat ke deputy commissioner ke kong M War Nongbri ringkat baki nong mikmat ne ki jat nyam beper baki jat benri beper bat ki riu pau khmat ki la ya don lang hagani ke jing lang la ya keren chpang ke jing don kam ban pensa ya ke sukesan bat ya ke jing im lang bakin jai ha pereng ke jat benri beper bat ki badai na ki nyam beper ke jing lam kala yai banru ya ke jing don kam ban penduna ya ke jing sngo per nyam bat ya ke jing tri kam jong ki dor bash nong haka ban penduna ya ke jing sngo per jat ben rio bat ban pen khlan ya ke jing shania ha breng ki nong shong shnong kani ka kubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong आज का भारत जानता है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है जीत रहा है देश नारी को सम्मान देकर शौचालय बनवाकर शौच सुबह के अंधेरे में जाओ या रात को शौचालय बना तो अंधेरा छटा जीत बड़ी कर रहा है देश उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से आजाद कर रसोई से तो बस अम्मा के खांसने की आवाज आती थी अब देखो
गुनगुनाती भी है। जीत बड़ी दिख रही है ये जीत जब घर हो रहे हैं महिलाओं के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले सिर्फ नाम की घरवाली थी, अभी सच की घरवाली हूँ। 8 करोड़ गैस कनेक्शन, 11 करोड़ शौचालय और मुद्रा योजना से 15 करोड़ महिलाओं को लाभ। भारत सरकार के ऐसे कई कदमों से ये साबित हो रहा है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी हर एक काम देश के नाम, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Gede ke All India Radio Shillong ngin beteng yang batka khubor. Ban kampen klanya ke jingtip shipang ka an hagi paralegal volunteer ke District Legal Services Authority District West Genter Hills Juwai kelas dang ke induction training program basausni limter hinin kesni hak office jong superintendent of police. Ke training basausni kan ay ki jing batai halor ke an bayade be kilong yeng longsem ki khina ke jingpini ho ya ka NALSA scheme ke Protection of Women from Domestic Violence Act 2000 ki jing trikam jong pat ki jing ket khle jong ki paralegal volunteer na lor ki we there. Lalit yuk kejat ru ha Juwai Police Station bat ke Child Welfare Committee bat ki Kashari badan ha District West Genter Hills bat ru ke District Jail taki breu balatibit ba ajing hikai ha ka training. Ka elimination of mother to child transmission EMTCT ha District West Khasi Hills lapli perda hinin gesni da ka Additional Deputy Commissioner ka AVD Shira. Kala ong baka jimpintri kami ki scheme sarkar hagi thain nong kendong kalong ka bakham jinjar namar ki ba bun ki nong shong shnong ki dei ki bamnang ka tho ka pulie. Kala kerpat ki nong tri sarkar ki NGO ki kong asya ba ki nong tri agan wadi bat prinsip prang ya ka khubor shaki kendong kinshrat jong ka district syapang uknyang jimpang HIV AIDS kanang ba ki briu ki nong ki batip bat husiar ha ka bayade bat uni uknyang jimpang ha District East Khasi Hills District East Genter Hills pat ka office trikam jong ka District Medical but Health Officer Cleariat kaladap sedang ya ka EMTCT ya ka balatib hukum ka Family Health Awareness Campaign ha ka jing ya trilang bat ka Miglaya AIDS Control Society ka jing tnu jong ka EMTCT ka loman pinduna ya ka jing supriang jong HIV ha ka imlang salang bat ka jing har peteng jong uniu knyang jing pang na ka knesha ikilong ke Sarkar Assam kelarai ban sedang ya ka jing kmi benya banyada na coronavirus ha Guwahati Railway Station ha ba pentip ya kane haka dorbar thawan jong ka jilla Assam hinin kasni umuntri ka tanat ka kwat ka khia jong ka jilla upuju sazarika ula ongru baharu menta umpadon bashitom na uni uknyang jimpang u Dr. Numul Mumin uwe na kinomi khmat haka dorbar thawan Assam ula kerpat ya ka tanat ka kwat ka khia mansdang ya ka jingkmi bnya jong kinong lit nong wan ha Guwahati Railway Station hadin balalap ya iwe ibre na Delhi bala shitom na uni uknyang jimpang u Hazarika ula pentip ru bagi jing pentip padba ha gurukom jong ki awareness drive ladap sedang ru ha ka jilla u Menteri Rang Madu Gari u Narendra Modi ula penong ya jing pet sani bayar ha ka bayade bat ka jing pen kreat persya ya u COVID-19 novel coronavirus lingba ka tweet u Modi ula ong bagi tenat soka beper jong ka ri ringkat bet ka jilla kirang ya trelang menta hadu nadu ban pet nya ya kinong let nong wan she India hadu ka jing ai sumal ba kerke ba tikna sha gitu ki bala shitom na uni uknyang jimpang ula ku bu ba pintik naru bagi beri kim de ban sier henry gidi banya trailang ba husiar banyada banla banyada ya ladi haga juga por ke World Health Organization kala ong bakat kung ki kubor batikna palat khandai po hajar ngut ki breu kila shitom na uni u COVID-19 bat ka jingyap na uni kala poi la hajar sampun ringut habaro ko we ka perthai na henry pnyot li kiri ka jingklat no ki breu na kada u novel coronavirus ha China kala nang ki sha ar hajar khandai spa sa phulai hadin basa lai puwe ngut ru kila khlat no u Director General jong WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus haka tweet ula ong baga jing su thu sha shapangani ga jing shitom ko long ka sim jam baningkong ka bala ban pinlin ka ula ong ru baga ni ga jing shitom ka sapriang limba ki sinhaw ba mi na ba shitom haka por bakren jirho bat sinria katu ki khbor ki lakut ke balawan shapi na ka All India Radio Shillong sa shipor nginyo sop bat ka Delhi na ka benta ka khubor ka banwan na ka kani ka de ka All India Radio Shillong